umuryango umaze igihe ku butegetsi, ise ariwe Omar Bongo, tumuzi tukiri abana twumva iryo zina ari izina rikomeye cyane, ari ku butegetsi kuva muri 1967. Icyo bagejeje ku gihugu navuga ko ari ibisanzwe. Igihugu cya Gabon kiri mu bihugu byagendeye ku bukungu bwa peteroli aho bayiboneye mu myaka itambutse, hanyuma igihugu kirashayininga cyangwa se gitangira gushashagirana kubera peteroli yabonetse, barabizi ko byita ubukungu bw'umukara. Hanyuma nyuma yaho peteroli iza kugira ikibazo, irahungabana. Ni imyaka yatambutse ibihugu byari bigendeye kuri peteroli bitangira guhungabana, aribwo igihugu cyatangiye kureba ngo ni gute noneho twava muri peteroli tukajya no mu bindi bikorwa nk'ubuhinzi. Ibyo ni ibikorwa utavuga ko bihabugeranyije n'ibindi bihugu. Navuga ko cyagiye kizamuka kikongera kigasubira inyuma, ariko kandi nkavuga ko kiri mu bikennye nubwo gifite ubwo bukungu bwose. Iki kibazo cya kudeta ni ikibazo umuntu yakwita ko kimaze kuba nk'icyorezo mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika. Igitekerezo cyiza mu basirikare bakumva bakwiye kuvanaho ubutegetsi kivahe, babikora mu nyungu zande? Iyo ugiye ureba ziriya kudeta ziri kuba ubona zimeze nk'imwe ihereza iyindi cyangwa nk'izanduzanya, contagio. Ushatse wakerekeza mu buryo butandukanye. Akenshi usanga bafashe ubutegetsi, duhereye no kuri uyu nguyu wo muri Gabon widekaraye cyangwa uyoboye iyi kudeta, usanga bafite ari abantu bari hafi y'abayobozi, y'abategetsi, y'abaperezida. Usanga ari uwari uyoboye abarinda perezida, usanga ari uwo wari ukuriye tamajoro. Si ukuvuga ngo babaye ku butegetsi barabuzi, bazi intege nke z'abo baperezida baba barinda, ku buryo baba bafite aho bakwinjirira, ndetse akenshi ugasanga hari igihe bazamukira mu bubabare bwa rubanda rumaze igihe. Dufate nk'aba ngaba bo muri Gabon bamaze imyaka 50 bumva ijwi rimwe gusa, izina rimwe kuri televiziyo, radiyo z'igihugu nk'umuperezida w'igihugu. Ugahera kuri ubwo bubabare bwabo ukaba nawe wagenderamo ukajya mu nyungu zawe, ukaba wahirika ubutegetsi kuko uzi ko abaturage ejo bazajya mu muhanda bakabyina nk'uko nabonye muri Gabon bimeze. Ariko wakwibaza ngo ni inyungu zande? Yanze bikunze hari umuntu ubyihisha inyuma, bitinde bitebuke aragaragara ukamenya wari ubihagaze. Ukomeje ku kintu cy'intege nke z'abantu ba perezida bakurwa ku butegetsi. None reka ngaruke ku magambo yavuzwe na Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, ariko aha yavugaga nyine mu karere ka Sahel, aho yagize ati abaperezida bo muri aka karere nibakomeza kugaragaza intege nke zabo bazabona urubategereje. None dore bibaye no muri Gabon. Aya magambo ya Emmanuel Macron n'uruhare cyangwa inyungu z'Ubufaransa muri bya bihugu ubivuga iki? Ni amagambo akarishye, ariko sinzi icyo yashakaga kuvuga mu by'ukuri, kuko usanga Ubufaransa yaba muri Sahel nk'uko wari ubivuze, ni ibihugu byakoronijwe n'Ubufaransa igihe kinini ndetse bufitemo ijambo. Uyu munsi rero usanga aba bajya ku butegetsi akenshi kimwe mu bintu bashyira imbere kugira ngo babone rubanda rubari inyuma cyane, ni ukuvuga ngo twamaganye Ubufaransa, twirukanye Ubufaransa. Kubera iki? Kuko ubukene cyangwa se uburyo ibihugu bihagaze muri iki gihe, ibyo bihugu twavuze, usanga bavuga bati twabitewe n'Ubufaransa. Ubufaransa nibwo bukamura ubukungu bwacu, Ubufaransa nibwo bunywa umutobe w'ubukungu bwacu. Kuvuga rero ngo hari urubategereje bazabona, bazarubona byo, kuko biroroshye kuririra ku Bufaransa ukaba wagumura rubanda ukarubwira ko Ubufaransa aribwo bwazengereje ubukungu cyangwa aribwo bwihariye ubukungu. Hari akavideo ka perezida Ali Bongo kari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ubu tuvugana, asaba abantu kuzamura ijwi kugira ngo arenganurwe kuko ubu afungiwe ntari kumwe n'abo mu muryango we bose. Iri jwi rya Ali Bongo riraza kumvikana, riraza kugera he, birahindura iki? Biragoye nkurikije n'abantu twagiye tuganira ko wenda hari icyo riri buhindure. Wamuhiritse witwa Ngemani ni umwe ari mu miryango ya Bongo, n'ubundi nawe harimo ari uyu nguyu uyobora abarinda umukuru w'igihugu. Ni imbaraga zikomeye cyane, ni force ikomeye cyane muri Gabon. Hanyuma nagiye mbonamo uwo mu barwanira mu kirere, umuyobozi umwe mu barwanira mu kirere, abapolisi. Niba babasha kuba bashyira hamwe muri uyu mugambi, birashoboka ko iri jwi ntaho riri bugere. Jean Damascene Philos Hakuzimana, umwanditsi wungirije w'ikinyamakuru Hamjambo Africa muri leta ya New Hampshire, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane team.